على أهلها. قال الحسين عليه السلام: إن حبنا لتسقاط الجنود كما تسقاط الريح الغرق. فان مولا امام حسین علیہ السلام اس پز پاٹ زندگی ہند سلیق ہچناوان بلکہ بندگی ہند سلیق ہچناوان عزاداران حضرت امام حسین علیہ السلام. عزاداری امام حسین علیہ السلام سے شو کران یا عزاداری کریو ہدف مند مقصد کریو معین تم اہداف پنن عمل مز قرار دیو یم مقرر چھ کران ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. وچھو کیا چھ ونان امام حسین علیہ السلام؟ مے سۭتۍ محبت مے سۭتۍ حب چھُ تِتھے پٲٹھۍ گۄنہن دوٗر کران گۄنہن زٲیِل کران گۄنہن پتھر تراوان یِتھ پٲٹھۍ ہوا سۭتۍ کُلِکۍ پنہٕ ؤتھٕر پتھر چھِ پٮ۪وان. یم مقصد ذہنن مز تھاو یم سات اس عزائی سید شہداء علیہ السلام انجام چھ دیوان یم سات اس ات پٲٹھۍ مولا امام حسین علیہ السلام سۭتۍ پننہِ محبتُک پننہِ وابستگی ہُنٛد اظہار کران چھ. حصول امہِ محبتُک حصول امہِ وابستگی ہُنٛد چھ یہ کہ اس گسو بہترین بند سند شکل مذوبر بندگی ہند تمام صفات گھن اس مز قائم گھن ہوائی پٲٹھۍ کُلہِ کٮ۪ن پنہٕ ؤتھرن پتھر چھُ تراوان تِتھ پٲٹھۍ چھُ امام حسین علیہ السلام ونان کہ میون محبت مے سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ محبت چھُو کران تُہنٛدِ گۄناہ چھِ تِتھے پٲٹھۍ پتھر پیوان. رات اوس وار آندھی ٲس وٕچھِو تُہۍ کُنہِ جایہِ کُلۍ پیٚیہِ کۭتیاہ پنہٕ ؤتھٕر سڑکہٕ بٔرِتھ یِتھے پٲٹھۍ رات آندھی یِنہٕ سۭتۍ واو یِنہٕ سۭتۍ کُلۍ پنہٕ ؤتھرٕ کُلٮ۪ن ہٕنٛدِ پنہٕ ؤتھرو سۭتۍ سڑکہٕ بٔرِتھ آسہٕ تِتھے پٲٹھۍ عہد کٔرِو مولا امام حسین علیہ السلام سۭتۍ کہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن سڑکن پٮ۪ٹھ تُہۍ تٔمِس سۭتۍ محبتُک اظہار چھُو کران تُہۍ تٔمِس سۭتۍ وابستگی ہُنٛد اظہار چھُو کران گۄناہ معصیت خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی گژھِ یِمنٕے سڑکن پٮ۪ٹھ پتھر پٮ۪تھ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسین یا حسین چھ با مقصد اس ہیکو نہٕ فکر کرنے بغیر تفکر کرنے بغیر اتھے پٲٹھۍ عزاداری کٔرِتھ امہِ کیو برکاتو سۭتۍ امہِ کیو اثراتو سۭتۍ امہِ کیو فٲیدو سۭتۍ روزو محروم تہٕ بے فکر. چھُ عہد کرُن یِمنٕے عزائی سید شہداء سٕنٛدٮ۪ن جلوٗسن منٛز پننِس خۄدایس سۭتۍ خۄدایا یہِ کیٛاہ مےٚ آز تانۍ چٲنہِ نافرمٲنی منٛز انجام دیُت یہِ کیٛاہ مےٚ معصیت کٔر مےٚ بخٕچ ببرکت امام حسین علیہ السلام. بہٕ چھُس آز یتھ جلوٗسس منٛز یُس وابستہٕ چھُ امام حسین علیہ السلام سۭتۍ ژےٚ سۭتۍ عہد کران کہ بہٕ چون بہتر سے بہتر بنِتھ یِمو عزائی سید شہداء حب سید شہداء کے اجتماع منٛز نیرٕ چاہے مجلس آسہِ چاہے جلوٗس آسہِ. امام حسین علیہ السلام چھُ اسہِ ٹوٹھ کیازِ کہ امام حسین علیہ السلام چھُ خۄدایس ٹوٹھ
سن وابستگی امام حسین علیہ السلام سۭتۍ امہِ باپت کیازِ امام حسین علیہ السلام خدائی سٕنٛز بندگی کرنٕچ وتھ ہاوان أسۍ گژھو نہٕ امہِ نِش خٲلی روزُن أسۍ گژھو نہٕ گۄنہُک بار پانس سۭتۍ پکناوٕنۍ تہٕ تیٚلہِ بارس سۭتۍ اسہِ دوا آسہِ سید شہدا سۭتۍ وابستگی ہُنٛد محبتُک یہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔکِتھ یِم زٕ چیٖز ہٮ۪کن نہٕ بیک وقت جم گٔژھِتھ امام حسین علیہ السلام سٕنٛز عزادٲری صرف تہٕ صرف خدائی سٕنٛدِ بندگی سۭتۍ ہیٚکہِ جمع گٔژھِتھ نہ کہِ خدائی سٕنٛدِ معصیت نہ کہ خدائی سٕنٛدِ نافرمٲنی الحمدللہ آج تۄہہِ کٔرٕو تاریخ رقم آز 3 دہائیو پتہٕ سُہ والہانہ محبت سُہ عقیدت سُہ جوش جذبہٕ یُس تۄہہِ امام حسین علیہ السلام سۭتۍ چھُو آز تۄہہِ مولانا آزاد روڈس پٮ۪ٹھ ہٲوِتھ دِتُو تۄہہِ ہٲوِتھ دِتُو کہ أسۍ فرش اعضاہس پٮ۪ٹھ بیٚہوان چھِ أسۍ جلوٗس اعضاہس منٛز شرکت کران چھِ یہِ چھُ اَسہِ تربیت کران یہِ چھُ اَسہِ نظم دِوان یہِ چھُ اَسہِ ڈسپلن دِوان یہِ چھُ اَسہِ منظم کران آز وٕچھو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ چھُس بہٕ تِمن جوانن ہُنٛد ادا کران یِم سارِ وقت غروٗ بادر وٲتۍ تمہِ پتہٕ نظمہٕ سان انسجام سان سٮ۪ٹھاہ پُرشکوٗ اندازس منٛز جلوٗس امام حسین علیہ السلام انعقاد گوٚو بپا گوٚو جب تک سورج چاند رہے گا حسینیت کا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا حسینیت کا نام رہے گا سٮ۪ٹھاہ چھُو تُہۍ امہِ لحاظ شبٲشی ہٕنٛدۍ مستحق کیٛازِ وٕچھ دُنیاہن کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہُنٛد کردار کیا تہنٛد نظم کیا چھُ حسینیت دِژو پٔزۍ پٲٹھۍ عملی طور تۄہہِ آز ہٲوِتھ کہ حسینی پُرامن چھُ حسینیتُک پیغام امنیتُک پیغام چھُ اخوتُک پیغام چھُ امہِ باپت پرٛٮ۪تھ اکھ فرد چھُ امہِ شبٲشی ہُنٛد مستحق اسہِ خواب اکھ یا آرزوٗ اکھ کہ شہر کس مرکزس منٛز کیٛازِ آیہِ عزائے سید شہداہس پٮ۪ٹھ پابندی لاگُن کیٛازِ یہِ حقٕچ آواز مرکزی شہرس منٛز بُلند کرنہٕ نِش آو منع کرنہٕ مگر زمانہٕ بدلیو نظام بدلیو آز یہِ موقعہٕ میلیو اسہِ ثٲبت دیُت کٔرِتھ کہ أسۍ پُرامن تہِ چھِ پُرنظم تہِ چھِ امہِ خٲطرٕ یُس اسہِ ایل جی انتظامیہس سۭتۍ تہِ پٔتمیو 2 رٮ۪تو پٮ۪ٹھٕ کتھ باتُک سلسلہٕ اوس اتٮ۪تھ پیٚیہِ اسہِ اعتراف کرُن کہ یہِ مسلہٕ آو آز ایڈریس کرنہٕ یہِ آو سیریسلی نِنہٕ آز امہِ برونٛٹھ تہِ چاہے سٹیٹ ورتھ سٹیٹ اوس تتھ منٛز حکوٗمت آسہٕ أسۍ ٲسۍ تِمن تانۍ تمام تشریعن ہُنٛد یہِ آرزوٗ واتناوان مگر بدقسمتی سان یہِ آیہِ نہٕ ایڈریس کرنہٕ اتھ آو نہٕ زانٛہہ تہِ مثبت جواب دِنہٕ مگر اتٮ۪تھ ٲسۍ ایل جی انتظامیہس شُکریہ ادا کران کہ تِمو دیُت پوٗرٕ موقعہٕ اسہِ تِمن تانۍ یہِ آرزوٗ واتناونٕچ تہٕ تِمو تہِ مثبت اندازس منٛز اتھ جواب دیُت تہٕ آز اسہِ بیٚیہِ دُبارٕ مرکزی شہرس منٛز جلوٗسہِ عزائے سید شہدا علیہ السلام انعقاد کرنُک موقعہٕ میلیو اِتھے پٲٹھۍ چھُس بہٕ توقع کران کہ تُہۍ ٲسِو آز تانۍ چاہے اتھ منٛز تعصب کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چاہے اناد کس بنیادس پٮ۪ٹھ چاہے بے بنیاد وجوہاتن پٮ۪ٹھ آز تام ٲسِو تُہۍ قتلن کران وتہٕ بنٛد کران لاٹھی چارج کران ٹیئر گیس سیلنگ کران مگر آز کوٚروٕ تۄہہِ فکرِ آز وٕچھوٕ تۄہہِ پانہٕ
आपने ये देखा कि अज़ाई सईद शुहदा अमनियत का नाम है। आपको आज तक मिसगाइड किया जा रहा था, आपको गलत बयानी की जा रही थी कि अगर मरकजी शहर में जुलूस आज़ाद निकलेगा तो बदअमनी होगी, सेक्टेरियन क्लैशेस होंगे। वो सब गलत आज साबित हुआ। आज अज़ादान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साबित करके दिया कि हम पुरअमन भी है और पुरनज़म भी है। हम तवक्का रखते हैं एलजी साहब से, उनकी इंतजामिया से, कि जिस तरह आज 8वें मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी गई, इसी तरह यौम आशूरा आबी गुजर से लेकर अली पार्क तक रिवायती ट्रेडिशनल रूट पर निकालने की इजाजत दी जाए। क्या तुशु सारी अतायद करान अजुक युस ये दोस बुशुस यछान ये तारीखी चौकस मज ये रकम करन कि आस्तान यमो अमो दयो दहो बापत लाठीचार्ज क्यों, तशद्दुद क्यों, जेल क्यों, केसेस तिम बार बार ये दो जिंदा थामने बापत तशद्दुद और सामने करान तिमन जवानन तिशाल शबाशी की तीजी कुर्बानी आज रंग लाई। तम कोई समर तम कोई फल छु यम कूता आशूरा आय थानन मज गुजारने। सदर मोहतरम जनाब हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन कूता आशूरा तम थानस मज गुजर। इथे पट बाकी कायदीनो मौलाना अब्बास अंसारी सब मरहूम तमो कूता इथे पट थानन मज गुजर। इथे पट जवानो बार बार आप पर कोशिश रोज करान, इसरार रोज करान, यम दोह रोज जिलत आज गई हुकूमत मान खतर तैयार, हुकूमत मान खतर मजबूर कि ये इजहार मजहबी आजादी हुंद हक से थावान। लिहाजा सुम हक सो मौका आवास आज फराहम करन लिहाजा तमो तुहद शुक्रिया अदा करान। जिला इंतजामिया श्रीनगर शुक्रिया अदा करान, डिविजनल इंतजामिया कश्मीर शुक्रिया अदा थी करान, पुलिस इंतजामिया शुक्रिया अदा करान के सारे रलित मिलित अकिस कोऑपरेटिव माहौलस मज पाने वन ताउन दित ये यकीनी बनो कि आज गई दोबारा तारीख रकम के अजीम शान जुलूस आओ मरकजी शहरस मज इनकाद करने तो बे तम आखिरी लटे पे जोर कि रोज आशूर के जुलूस अज की पहुंच इजाजत इंशाअल्लाह दिम तनार तु दियो पुरजोश अंदाज मज तमन जवाब ताकि मान कथन गई तयीन। नारे तकबीर जोश सान हुसैनी दायरस मज हुसैनी जज्ब सान खुदा सारे खुतबो इमाम हुसैन सज गडनिश तालीम बंदगी खुदाई सज बंदगी। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, नारे पश्तनी एक नारे हैदरी 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 हुसैनिया जिंदाबाद हुसैनिया जिंदाबाद हुसैनिया जिंदाबाद यजीदिया मुर्दाबाद यजीदिया मुर्दाबाद यजीदिया मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो आवाज दो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।